Sono attuali, Neko objavio slike, kaže, slušaj, prije 2 dana, onaj malo... Ligurize, da. Ligurize.
šutnje za našeg brata Terkiju, pokojnog brata, druga, prijatelja, grobara velikog koji je od prvog dana bio sa nama ovdje. Slava. Družio mural, jedan u Šipovu, pa ćemo naći pogodan prostor da napravimo to o našem trošku i sve. Zaradio on kod građana Šipova, nema kome nije pomogao. Njima želimo da se zahvalimo posebno, pošto su danas prvi put ovdje i slavljeni na tome. Također želimo da pozdravimo grobare Mrković grad, Ribnik, koji već tradicionalno dolaze ovdje, kao i ljudi iz jezera koji su uvijek ovdje dolazili svaki godin. Ove godine imamo jednu veliku čast da ispred udruženja grobara Šipovo, da ta organizacija prerasta u jednu ozbiljnu organizaciju, da smo ove godine uspjeli da se organizujemo i da uradimo u centru Šipova mural radi Zaladu i mislim da je to jedan zaslužuje veliki aplauz velikom partizanovcu, velikom čovjeku koji ima veliku karijeru, koji rado dolazi u Šipovo i koji je dolazio mnogo godina na ovu grobarijadu. Posebna zahvalnost ljudima iz Beograda koji su izašli nama u susret, koji nisu postavljali pitanje koliko to košta, koliko je to para, ljudi su došli iz srca. Ima stvarno ne da kako da se zahvalimo, veliko im hvala, to je Viktor Deroks. Hvala vam ljudi, živi zdravi ljudi. Pozivamo Deroksa da dođe ovdje na Dobar dan. Šta da kažemo, u nekom nizu tih grobarskih murala i svega stvari koje radimo godinama, ovo je neka lepa situacija i čini mi se vrlo uspešan mural koji baš svedoči o celoj toj inicijativi i priči koju smo od početka vodili da u svom kraju koji treba da imaju svoje murale, da ljudi iz različite sredine imaju kontakt sa klubom u svoj kraj i ljudi koji su murale koji dobro. Hvala. Posebno želim da se zahvalim na ovom grbu koji sam dobio. Ovo će da bude deo mog ateljeja i ono stavit ću gore i Želimo da pohvalim ljude iz udruženja grobara koji su najveći teret iznijeli i oko murala, i oko organizacije, i oko čaša, i oko majica. Ima tu jedna ekipa koja naporno radi, nećemo imenovati svilu, neki je uži krug i hvala im puno. Okupili smo se oko jedne ideje, a to je samo Partizan. Svi su dobro došli koji vole Partizan i koji vole grobarstvo. Živeo Partizan! Hvala, uživajte! Partizane, volimo te!
Slavonima, volim to slavno ime, Vice Slavonima. Ne može da postoji, nego što